Pertempuran di sekitar Pavlovka kembali memanas. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 21 November 2022. Para prajurit formasi taktis tempur DPR sebelumnya diketahui membeli UAV dalam jumlah yang sangat besar, yang tentunya membantu mereka selama penyerangan di Azovstal dan tempat lainnya. Pasukan unit khusus DPR Kaskat menghancurkan pengangkut personel lapis baja Amerika Max Pro International. Tidak tanggung-tanggung artileri Rusia menabrak kendaraan militer Max Pro AS hingga hancur lebur. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.538 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 330 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Сил Украины в районе населенного пункта Веселая Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника 153 районов. Уничтожено 4 артиллерийские системы М777 производства США и более 10 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Ольгинка, Комсомольская и Новотроицкая Донецкая Народная Республика, а также Купянская Харьковской области и Димитрова Запорожская область, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника 172 районов.